Sesiyeza-ke singene eklasini angithi. Nengimela mina ngithi ngiyasi. So umuntu uma engena uqonde endaweni yakhe sizana. Ufika endaweni yakho, exercise yakho, uthi uyisina angithi. Awudlali nabanye sizana. Buka mina manje. Savela ku-TV ukuthi ungena u-high five umiss shayisana hamdlala asikhulula mina ngithi naw exercise lapho exercise lapho right abafana right exercise lapho uthi buka mina yes that exercise lapho sibanga isiphi yes Yes, lega bok. la ask Jim vula exercise lapho